babe wethu ogcwele, siyathokoza kakhulu ukuhlabelela webukele livi lapho lithi ubekile indumiso nasetindzebeni tebantfwana. Sijabulela ukuthi sibantwana bakho. You perfect our praise. Uyasivunulisa nalapho Nkosi singakwenda kahle ngale ndlela lesingayo enhlitweni yethu. Wena Nkosi awuncanzi ukujumisa kwethu, kepha uyakuperfecta ukwenda kuphelele, ngoba wena uNkulunkulu ophelele. Lothumo nemandla nekukhosa kwekuwe nangale livi lakho Nkosi yemakhosi nembuso mabusi. Oh hallelujah, thank you Jesus. Kudunyiswe lakho Baba. Ngaloko Nkosi othanza ukusho ebanjeni lakho manje kusikube phakade. Amen. Ngibekelele bazalwane, bafundisi baholi bethu laba sihlanganise kulomhlangano, nani nonke ngetigaba letihlukene. Nginibekelele egameni leNkosi yethu yami lenguJesu Kristu. Amen. Angivele ngicale ngixolisele umngami lo ngekho uhambele emsebenzi, ngoba labanye bese bangabuda ukuthi hawu sewuhamba nala chorus leader nje, uyiwaphi. Ngibonge ukuthi labantwana bale lobeka kuthisa umnikelo ube uthinte nje ubita kwalusene Alliance Church Second. Bekade ayibona ethivuthu. Ngiyajabula kakhulu ukuthi badilike isikhathi. Labanye bahambe embi kwami bebangi-escorta vele, labanye bete emva kwami. Bengiphephile. Ngibonge ke nekumenywa kuhlonishwa ukuthi ngitokwenda i-introduction eyisipho sekhaya. Ngavele ngisho nje ngitokwenda i-introduction makezwane baholi bakho. Ndabuya ngiyocedzela athi masumthalo uyakhulumela uyadibemba bekusho babesiya kumbe labanye bamathi losawashona avela shaya ngeRichard ngiyeza lesonto lela so ngiyahlela singishumayela ngani lesonto lela nazo ufaka soyadifaka. Sihloko sethu sithi rebuilding the character of a Christian woman. Kupicene ke ngoba kuthiwe makoti kunamakoti lakhathi. Ngicela kunibuda ngingakachubeki kahle ukuthi leli gama lelithi makoti lisho. Hands up. Bobani bomakoti ngini nonke ushone isimakoti kosana nonke ke ukhona munye lo manje lo cisha dati kakhudlwana ngoba niyadati ke bangazandati. Umuntu owasuka ekhaya kuboya ukwenza ekhaya labanye. Umuntu owasuka akubo wayokwenza ekhaya labanye. Thank you. Ngilabo. Shisane. Ofensimba. Bengifuna kwengeda ngoba ukuthi wasuka ekhaya wayocela inkonto lemntini webani. Wasuka ekhaya wayocela inkonto. Yebo. Sengikhohlwe ukuthola nendotsana lapha nelesithebulako. Sithi mntaba mnanzi letinkonzo masiyakhona ukubukela futhi.
Ngiyathemba ukuthi niyagugulisha labanye bagugulisha bagugulisha khona indlela inenge echazwayo bagugulisha ukhuluma ngemuntu losanda uthathwa a newly married woman lo satifaka lena alikisa khona njalo somshito utifaka more than kule ndoda sewutifaka kulomndeni la ekhabo lo husband kanzi mase ubuyela etimpanzeni letingasimnanzi bathi lo makoti usho usukela egameni lebelisetshenziswa ngema-colonizers lalabasheshe befika la e-Afrika kumbi kakhulu komakhelwane labantu labamnyama labeba sebele endlini yabo mabafuna ntiya bebathi makoti kusho ukuthi lisho umuntu lo wenda ntiya so mabafuna ntiya bebathi makoti ngesingisi makers tea ngesingisi mag-onsty sekuyahunyushwa-ke kuthiwa makoti le emuva angathi noma incazelo yesipolitiki yini kepha nje linaleyo taste noma linaleyo manzi leyo. So mase ufika ke sekuthiwa wena umakoti ngale manzi le sewuyabona ukuthi le uya labanye banani engcondweni yakho nalo kwembatha-ke kuthiwa lekambatha vele le idziya noma shweshwe whatever. So lona le assignment yekuthi umakoti makers tea kuyawuba kuhle letinye tinto sihle sihlola nangesiswati sakithi lokuthi kusho ngoba livi lenkosi lithi abantu bayabhubha ekweswela kwakhe. Lo makoti-ke lesitawukhuluma ngaye lamuhla sikhuluma ngamakoti singayideki kakhulu yalo lomunye longekho lowesilisa, kepha lo muntu lona lohambile wayawukwenza sale sifaka sonke njengalokunaku inkonzo yethu singomake elikhuluma rebuilding the character of a Christian woman. Labanye la bathe mabayawukwenza batshelwa bafundziswa nangeliqiniso lembhalo ukuthi you must submit. Ngide namleli ningethuki ukuthi hawo umfundisi ngameni sokudala leli kepha le emuva masibuyela lokuthi lokusubmitha bekuconnecta kanjani nalo muntu loyokwenza le emuva lo muntu wesilisa nguye bekasebenza make esikhathini esiningi umsebenzi wakhe ukudala nekukhulisa abantwana. Babeke bekahamba yosebenza abuye
he was the sole provider. Nguye bekahlangabeza izimo dalakhaya. Udla nekuprotector, provision and protection. Because ke hamba kashintsha. So uhola kwababe his leadership beyilulanyana ngoba make le bantwana were looking up to him. Maqhamuka babe bekugijima yohlangabeza ngoba sekuqhamuke umuntu lo yi-provider lakhaya. Ahambe malanga naku la sikhona kashintsha dini. Lo babe lo beka i-sole provider nyalo mawukhuluma ngekusubmita kanzi lo babe is no more the sole provider. So nyelo situkulwane lesikhona sithi ngisabhitha kanjani ngoba ngimlokondla lo muntu. The man is no longer the sole provider ngoba manje soyasebenza. Futhi kuyenteka lomunye make mangabe bakhona ndlela ayikabi mangabe babe atsinga aben provider and protector itolo senabo make bangemasonto. So akasatsingi nje umuntu ota protector bamsakhe sihlala la shasitha sithinze. So mawuthi submita sewuthi lo mali ngawusubmita provided umnika lengakho litendela lengakho libala. Uyabona sesikule forum yekungancengani yekuthi after all I have what money can buy, so what do I need from you? Mbebonye nje kuphela lengeke kusho konzweni longeke ukuthenga isitolo. Bonke labahleka ngabasitshele ukuthi bahleka. So sesihambe safika lapho na kuhloniphana lokusisekelo lesikhulu emakhaya ushake. Because mangabe lo make angasa kulisi bantwana and expect someone to provide yena abe queen lena ekhaya, and mangabe babe angabuyi ngenkwela ashaya inkwela makathenge ishukela athenge isinkwa. So kuyafanana nje nekuthi kufika umfana wetinkomo ngoba kudla khona lapha. So labo rayisanyana babo ungahlala nabo, so loku respect, there are cracks in respect which is a strong pillar in the building of a family. Sisengakhona yini kwakha similo lesinekuhloniphana ngoba when the foundation is shaken engabe lolungile utawubeka njani. Labantwana lesibakhulisako sebayeva nje babone ukuthi ha babe ngathi sengumfana wengathi because
kude lokulanako makelete bona kude lokulanako langeke lebabe athi kulesikhathi sakethwa sonke sesi kuleso sikhathi leso bathe mabaya labanye eventweni baya kuthiwa ukayishonipha ingutha wafika wabuka wakhanza ukuthi lo muntu lethiwa kamhloniphe akusuye lona labamtshele naye akusuye lona labamtshele naye kulo 40 minutes wami losele ngathemba sethi 40 kulo 40 minutes wami noma 35 losele ngicela encwadini yeMahubo 147 verse 1 to 3 ngedlule kulesikhala lesi nje eMahubo 147 verse 1 to 3 baningi labafungile bathi siyawufa size sehlukaniswe yini sehlukaniswe kufa kepha labanye bafe in 3 months emshadweni sebamele umngcwabo ihlabelelo yes singakayihlabelelwe nawo bangabambe nje ngisho ukuthi ngishoni kuye anse umshado uyarejistwa umuntu uyimpilo uwodwa unesitifiketi sakhe kanti nawe nesakho lokho kusho ukuthi umshado singawubuka njengemuntu lotalwa so kulobudlelwane kuyenteka lo mntwana lo umshado kulabanye ufa honeymoon abuye honeymoon seka mangabe bekungu5 kwemalanga abuye honeymoon ngemalanga la3 umshado sokufika so kuya nesifundo siyabonga uNkulunkulu losipha lento lethiwa ukubeketela bomakoti lento yokubeketela ngoba kungenteka labanye benu la sibabela ukugcwala kahle lo until death do us part kade laba apart ngoba kade ufa kwashaya lakhaya kunalo death wa emotionally kunalo death wa financially kunalo death wa physically manibukona niyabukana nje sekude smile njengalokho inja ungeke smile sesiyabukana nje no more emotional connection uma ke siyakwakha le character rebuilding the character why because this person died and therefore sekude lokuletha imeaning ukuthi mhlonipha because lo muntu wanesibilo lekumele sathe isibilo sakhe kade afa sewunami ubuhlungu ukushaya umntwana umbone abuka athi socethile yini athi ungengeda mawuzwana azothambe lo mntwana sewunami akasabuva kuhlungu uMahubo 147 verse 1 to 3 so ngifundzela kuyabo Hlabelelo 147 verse 1 Haleluya dumisane simakaze maye kuhle kuhlabela kuNkulunkulu wethu kumnanzi futhi kufanele ukuthi adunyiswe simakaze wakha iJerusalema kabusha
ubutha labasakatekile baka-Israyeli Simakathe wena kanjani wakha iJerusalem kanjani kabusha. ngicela nikunake lo he is rebuilding Jerusalem. Simakadze wakha iJerusalema kabusha ubutha labasakatekile baka-Israyeli labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa abophe emanxeba abo. Amen. Bazalwane ukhumbuleni Esingesini lithi he heals the brokenhearted and he binds up their wounds, curing their pains and their sorrows. He heals the brokenhearted. And the Lord is building up Jerusalem. Ungafaka lapho la. Ngikholwa ukuthi ukule Jerusalem uNkulunkulu yakha. Uyakha ngeticedo. Uyakha with broken pieces. Uyakha ngebantu labephukile. Libandla lakhe uNkulunkulu akalakhi ngetitini letilofu letiphelele. Ulakha ngetitini leti broken, leti in pieces, leti worthless. Akabonge uNkulunkulu lokwakhi kwakha indlu ngetitini lethiwa adilahlwe. He specializes on building houses and building families using broken pieces. Lokuthi ukhanzeni emendweni makoti ngoba kulokunye njengaleya leya wathi uyefika emendweni ekutaleni kwakhe bantwana. LiBhayibheli lisitshela ukuthi ekutalweni kwakhe bekangadali bantwana, bekazama kudala uthando. Mandala umntwana uthi awukumbi indoda yami seyitangithanda. Mandala umntwana uthi awukumbi indoda yami seyitawubuye. Awucabange lo muntu lohambe waye emendweni watshelwa ngemendo ukuthi yinto enhle kanganani, athi makafika khona wakhanza ukuthi uyingathi. Wasubona ukuthi kumbe kuze kwakheke lekuperform. Angibe ngumfati lotawudala. Lo make leya bekadala asangele la hlobo ukuthi ngikanjani ngoba vele la sengifikile. Ngiyabona ukuthi angithandi bala. How can I survive? Instead of thinking of how to thrive, she was thinking of how to survive. Esikhundleni sesacabange naye alicabange ngaleniyelanga ukuthi hawu emaphupho amatawufezeka ngeke ngithathe ngokuthi ngala empendweni ngomakoti ngula emaphupho la ngafezekanga ekhaya kimi afezeke khona ngoba mawusuka empendweni sowuyezulwini. Mafika leya wakhaza ukuthi akakhohlwe ngemaphupho akhe, akabuke ukuthi unyakha kanjani aze athandwe yindvodza yakhe. Ulala nemuntu embhedzeni munye kepha kamthanzi. Akabonge uNkulunkulu. Live lithi he heals the broken hearted. Uphilisa bona labo labangathanda. Athanda abaphilisa bese uyakha nabo. Abasebenzise babe ngemathuluzi ekwakha libandla lakhe. Hallelujah. Abasebenzise ekwakheni libandla lakhe. Emthandazweni wami sisabuka
tino letimbalwa ngesimilo ngekwakhiwa kwesimilo ngikholwa ukuthi lo nkulunkulu lokwati kuphilisa wena kuqala angakanaki how you are to function aqale anake how broken you are aqale athi let me pick and bring together the broken pieces of your heart konke lokwephukile kwafahlaka nawe uNkulunkulu lobona ngeliso leledlula microscope ubona every piece that has been broken in your heart uyakwati uNkulunkulu kuhlanganisa emathambo lomile aphindza wengaphile futhi he heals the broken hearted lela belithi he heals alisho ukuthi he healed lithi uyaphilisa kusho ukuthi God is present enough to heal udokwati ngale ukuthi uNkulunkulu ukhona udakwati ukuthi aphilise emanceba labe khona ngekhathi njengwe lenda ifocus yakho ingabi ubene ngumfati ifocus yakho ibe sekuthenini kepha ngingathathwa kanjani how can I survive in this world or in this relationship ungabi ngileya loda uthandwa ngekuthi upheka kahle ufika kahle nangesikhathi ekhaya kepha ube ngulo makoti wa Jesu le Jesu ashiya izulu wathi hayi ngoba ngingithandza kepha ngoba ngingithandza ngiyashiya konke just because of you mangabe khona la ungeva kwakazi ukuthi ushoda neluthando khona thali yathi noma ngabe bonke bangakhohlwa in as far as love is concerned but Jesu luthando lwakhe lumile nawe nangalelanga uhluleke kusho ukuzila nekuthandaza he still loves you yeah lo lwakhe aluphe akadziki performance yakho ukuthatha ngobuluthando njengemuntu angene emantini akusilula ukuthi ungene emantini ungabi mandi akusilula ukuthi ungene uNkulunkulu ungaphumule uthando he loves you no matter what bekungaba uhlabelela kwethu vele ukuthi yes done so much for you and I cannot tell umbonga kwami kuncane ngeluthando lami utha ngalo ngibroken ngema pieces but angene ngibe ipiece silapha kude kuba angeke sicocelane ukuthi how broken we are nguloyo uyatatela how broken you are ngoba indlela yatiwa nguwe akabonge lohamba nawe angabukeli ngemanxeba akho kulokunye ucube uwedwa kwale lethu yenkonzweni labanye labangani tsoni nyato yini babone umuntu longathi ohambela phase esikolweni kanti kulenyeva lesekushabile akabonge uNkulunkulu ipace yakhe ayisethwa ngilaba fast isethwa ngilaba limele uhanjwa kanjalo ekhaya akusiko labaphilako mangabe siyahamba singumndeni singu5 bese kugula munye ipace ayisethwa ngilaba labaphilile labashaqelana sonke sibese sibamba ipace yalolimele asifunzeni makholwa ubamba ipace yalolimele wethu singabi nepride ngekuthi mina ngisaphila ngisashikitela asibuke nomunye losashayelile ungathi lesikhathi sekubukana uthi ngabe usekhona ilibani mangaba simboni sihambe siyobamba ipace yakhe uthi sifuna uhamba naye ngoba sitha naso semkhankasweni uNkulunkulu multiplies but the enemy subtracts sitha sifuna ukuphisa mangabe khosanayo mhlaba gcwele bayawubili lo hambo lwethu rebuilding makoti
endleleni yekuba ngumakoti. This makoti is a Christian woman. The character of the Christian woman that wins, that's the character we want to rebuild. Encwadini yaRuth sahluko 3 verse 1 to 6. Ruth sahluko 3 verse 1 to 6. Ngiyabonga ngomfundzela masinyane. Ruth 3 verse 1 to verse 6. Ruth uthola umendlo. Emva kwesikhathi Naomi uninadala wakhe wakhuluma kuRuth wathi, "Mfozakade, uthi kungete kwabangcono ukuthi ngikwakhele umuti lo Bowazi lebe usebenta nemantombazana akakhe usihlobo sengadi. Lalela la. Lamuhla Bowazi utawubhula kolo lapha ebaleni. Ngakho ke geza ugcoke kahle uphelele. Ufake emakha. Bese uyewuka uya lapho atawubhulela khona. Kodwa ungaqali umtshele ukuthi umbani. Asengakaqedzi kudla nekunatha. Ubocaphelisisa ukuthi utawulala kuphi. Uye khona. Ufike ugwabule ingubo ngasetinyaweni takhe. Bese uyangena ulala eceleni kwato. Utakutshela ukuthi kufanele wenteni." Ruth waphendula wathi, "Konke lokho lokushoko ngitakwenda." Ngakho ke Ruth wewuka waya ebaleni lebhulela kolo. Wenda njengobe uninadala abemtshelile. Amen. Siphila esikhathini sakhona. Lo tshela nomunye uyakublisha ukuhlola ngekwe. Ruth waba ngumakoti lo winako. Hayi ngoba there was information, but because there was a relationship. Kunemuntu ubekane budlelwane naye. Ruth ukukhuluma kwakhe kwaba kuncane, kwenda kwakhe kwaba kukhulu. Ruth waba foolish enough ushiya kwakhe athi angithathe lwati lwemuntu loyadingo lendlela. Ekwakheni isimilo samanje, we need to be a team. You need to be a team member. Be a teammate. Bani nemuntu ube kwaba nento losesipini sakho. Bani skin nalomunye. Siyathingana kuze kwakheke similo. Maketana uyamthinga makoti. Makoti uyamthinga maketana. Amen. Kuze similo sakheke make nomdzala ebandleni hayi ngeminyaka kuphela
make lo machoda uyadzinga kuba namakoti noma bomakoti Hallelujah. yena sowumprofessor sekumele aproduce labanye after her own kind. Makadala uNkulunkulu Genesis 1 lonke impilwane leliphilako lokufaka ekhatsi nemuntu bekanika one instruction: produce after your own kind. Produce after your own kind. Make nomdzala lo senior ebandleni umsebenzi wakhe mawungasabonakali public kusho ukuthi umsebenzi wakhe sekufana nemphansi phasi kwemhlabathi esihlahleni lesihlahla bantu mabeta kuso badokhe makota pende magwava abahlola imphansi ukuthi engabe imphansi enjani bafike bakhe ithele bangayihloli imphansi but mawungasusa imphansi ngeke kube negwava. Let him mawususa leligala uthi alichubeke lekuthele magwava uqale kubune lona leligala makubuna lona li good for nothing ngoba selisuke esicwini lesuke emanzini makendala bomake labadzala nale mphansi mayiyodvwana kungekho lamagala useless but lokuhlangana kwaletinto letimbili kwenta kube nesithelo lesidliwa abantu makuphazama kunye kungahlali kungahlangani ku-affecteka the fruit. Senior citizens bomake bomakoti without being this team sitha siyawuhlale sijabula njalo we will always be a losing team. Siyawuhlale sehluleka lo hamba ahluleke emendweni akusikuthi usilima mangabe ungekho connection nephansi the branch will dry up and have no fruit. Le connection leziyibonako la uRuth na Naomi uqale waba ngumaketana ngicela ukubeka ngale ndlela siyathi ukuthi ngumaketana but uqale lapho vele ansi kwaqale wabeka nendoda wenza Ruth abangakho wafa yafa indoda Ruth sewuhamba na Naomi uyabona nyalo ukuthi sewukhuluma naye njengamanje ngoba nyalo sokumkhulula ukuthi akahamba yokwenza futhi nguye lo samniketa le instruction le direction uze mntwana angwezamele ithi so uyamniketa instruction umtshela kaBoaz uthi indoda kati yami angithi ngisho njalo ngeSwati akasho si makoti uthi indoda kati yami ngalama emagama she considers this woman as her own child. Woman kwangathi uNkulunkulu the senior mothers angasipha lenhlitiyo ayiye kubuka labo makoti ukuthi phela sebantu be-AI babobhuki sibabuke ukuthi bana bethu mabonakala bonakalela nanawe ngoba ungimake kuye uthi indoda kati yami kunento nginemithandazo niyabona noma beka nemithandazo ambuka lo mntwana ambuka. Hallelujah, thank you Jesus.
bekambuka ngemthandazo ukuthi uyathi likusasa lisekhona manje likusasa lisengaphi but akakhona ukutentela yena yendvala udzinga the fruit leta ukhona kufida the tree leta ufida the branch kuze le branch ibe fruitful anti yena nyalo angeke asayoba kumakoti yena ngeke ayoba kumakoti lethuba belaphe but uyabuka ukuthi mina ngeke ngisakhona kuba kumakoti but lokuthi angeke kube makoti akusho ukuthi useless sekhona lengakwena angifake umoya longiwo kulona losenemandla ekuchubekela phambili njengamakoti angisale ngidanzisa mangabe uwenza sikona 70 years nawe solo makoti mos singamphani kuyena angisemakoti lo yeah. So lo uyabuka ukuthi ayi mina ngazi ukuthi sengina 70 angeke ngisakhona uyawulalela inyaweni telivotha kepha wena mntwana usengakhona kuyawubhabula ingubo unayo indvodza nayiya lo moya walama seniors uthi let us release the upcoming generation to go further than we can go. Uthi thina lasingakafiki khona wena ungakhona kufika. Baba umnika lo umcabango nawomi uthi mntwana hamba umtshela ukuthi aye nini endeni nini uthi kodwa ungacala umtshele ukuthi ungubani asengakaqedzi kudla nekunatha timing tintfo ungakwati kudenda njengamakoti but you need to know ukuthi udenda nini when do you do what because lo lwati alusi sufficient mawungati ukuthi utawukwenda nini mawungati utawukwenda nini mawungati ukuthi mawakha i-carrot cake ufaka nini i-carrot noma ungaba nalo lonke lwati but mawungati ukuthi le carrot ulifaka nini ungenteka ugcine kungumfulawa nemacanza eceleni li-carrot sowukhohliwe kulifaka ulibeke eceleni selivuthiwe lela lo flower ngoba ubhicile phela bewani ukuthi bheka ufake ibisi ufake emacanza ufake iflower ufake baking powder wakhe carrot cake ulifakile ile carrot ngilikhohliwe sekuvuthiwe ke phela sewubeke eceleni mase usini uthi ayo bosala ufaka le carrot emlonyeni le carrot cake usalo yakhe emlonyeni kwathi ukuthi carrot cake idzinga le carrot is not sufficient mawungathi kumele ufake nini lo muntu lo wakhiwa lesimilo sekuthi use your ear more than you use your mouth. Ukhulume wabhekana nalezwana ngakuthi village. Ngathi nazo uthatha kuphuzu kahle. Use your ear. Ruth uyatrainwa kuba ngumakoti. Because unele kusasa livile Nkosi liyasitshela ngaRuth uthi konke lokho lokushoko verse 5 uthi Ruth waphendula bathi ngokungaki konke lokushoko mntakwenda njani akasho simayisavuka ke angibuka
Learn to do more than learning to question. Funza kwenda kunekufunza kubuka. Funza kwenda kunekuba nemibuto leminengi. Why? Trust someone who has gone before you. Because mangabe asho njalo usho ukuthi ufonela kwathi. Ruth is indlela yakhe ekhanye. She suspended her own knowledge. Ruth abebuya kaMowabi. kaMowabi bekunendlela takhona ekukotika. Kepha Ruth wathi angishiye kaMowabi ngifunze ntandana ngikhona khona nyalo. Ningitholele bangibekisi. Awuthi mina kahle mina sikwendi lokho. Sikwendi ke lokho thina. Ruth, learn to live where you are. Funza ukuphila la ukhona khona. Uze le verse lingasali. Ungase ngixosha isikhathi. Jeremiah 29. Jeremiah 29, suka verse 4. Bamfundzela ngasinyale ngajabula. Jeremiah 29 verse 4. Naku lokushiwo nguSimakadze lo ngusomandla uNkulunkulu wema-Israyeli kubo bonke labo lengabathumba ngabesusa eJerusalema baya eBhabhilona uthi yakhani tindlu netinde hlanyelani tivanze nidle lokho letibuthelako thathani bafati nitale emadvodzana nemadvodzakati nithathele emadvodzana enu bafati nenzise nemadvodzakati enu kuze kuthi nabo batewuba nemadvodzana nemadvodzakati dalanani nanze nangesibalo lapho ninganciphi funani futhi ukuthula nekuphumelela kulelo dolobha lenganithumbela kulo kuthi niye udzingiswa likhulekeleni kuSimakadze ngobe naliphumelela nani niyawuphumelela. Amen. Nawo umlayeto lobo ubhekelena Israyeli bathunjini. uNkulunkulu lonemandla onke. The God who can do anything. Esikhundleni sekuthi athi linzani ngandulula masinyane ekunzinzisweni kwenu. Uthi uNkulunkulu la ninzinziswe khona ninzinziswe yini. I am the author and perfecter. Ngimo umqalisi nempelelisi. Uthi uNkulunkulu la khona nyana aningazaweni yenu lekahle. You are not in your best place or space. You are not in your best place. Kepha uthini uNkulunkulu? Akasho ukuthi pray more to be delivered. But uthi pray for the peace of where you are. Thandazela kuthula kwalala ukhona khona nyana. Hallelujah. Yebo makhona. Don't stress yourself trying to live in a marriage that you are not in right now. Isuse stress. Senzama kuphila emshadweni longekho kubo.
Funza kuphila kulo mshado lokuwo nyalo. Funza kuphila kuleli khaya lo wenze kulo nyalo. Bayacishana wena bewuthanza kuphana. Yebo bakufunza lokucishana, kepha kufunza siphilwa kanjani kubantu abacishana. Ungafuni uphila ekhaya lelinetimo lelingekho. Lelakho ngileli nyalo. Jula kwasho umuntu wasebodi papa. Bewungathanza kuba nendvodza lethi ngahola ikukhombisa i-payslip, ikukhombise nale mali hayi le payslip kuphela. Iyithele kahle. But lena lonayo nyalo ayikhombisa i-payslip, ishiphathi lokhu nje kuphela. Ubone ukuthi cha imali ikhona. Sifiso sakho bekukuthi ayithele lapho kube nguwe lo decide ukuthi uthengani. Funza ukuphila ekuthunjweni kwakho. Pray for the peace of where you are. Don't stress uzama ukuphila le labe ufise kuba khona but awukho khona. Kuthi ngakuba yithi ngeke ukhone ukwenza. Kuthi nganawo lo ndakhoja ukuthi uphilwa kanjani ke lapha. Uphilwa kanjani ke lapha. Akusiyo imvama ukuthi wakadlamini athathe wakadlamini angisikani. Wakazwana athathe wakazwana angisikani. So angithi mawuthathwa ubese sewuyashiya lesibongo sakho angisikani. Sekuthunjweni kwakho la. Sebabyloni yakho. Sekuzisweni kwakho. Funza ukuphila la uNkulunkulu akuthubele khona. Uyapha uNkulunkulu akasho ukuthi funza ukuphila la eMabhabhiloni akuthumbele khona. Why? God never wants to give credit to a man. Akasho lesiphansi ziswe ngisakhaya. So kusukela namhla komaBhonti awukho umuntu umlomo wakho ongasathani. Wena sathana namathebo lapho njalo mawuvuka lapho ndayithela inkani ubhekene nawo uJesu namhlanje sathana zoyedela. Learn to live where you are. Learn to live where you are. Learn to live where you are. God knows how to deal with every man that violates the covenant. He knows. When I learn to live, lala ukhona khona. Lo muntu uzena angene ngecathulo emphethe seBabyloni yakhe. Ngoba wafuna kuphila kunangiya kwa TV umshado. Utaba stressed kunabo lo lapha bala. Ngoba laba TV bayadlala. Ngumdlalo. Ngibo kuthatha 30 minutes. Wena utawuthatha 30 years. Kepha wakha nge 30 minutes umshado wakho. Learn to live where you are. Learn from those
who have gone the journey. Bani na Naomi wako. Don't Google information. It's important for you to know. Information will give you knowledge. A relationship will build character. Information is not meant to build character. You can have information and pass with flying colors but fail in character. Lwati lutamnika certificate sekuphasa uthola umsebenzi, i-character itakusita ikugcine kulo msebenzi sewutholile. Ngoba certificate ngeke sigcine emsebenzini, ugcinwa i-character. Kunemehluko. Information or prophecy or gift may give you opportunity, but character will sustain you. Ngoba sangiyekugcineni, Maria wathola a word of prophecy from the Lord. Wasewenda njani? Wasiyofuna Elizabeth. The prophecy gave him something big, but she needed someone who has traveled the journey to help her with into le iphathwa njani. But into le iphathwa kabi, because umuntu uthola isiphrofetho but wabade lo msika kulesimilo sekuthi lesiphrofetho lesingaphathwa njani. That is why some are aborting great things of God. Kunema abortion akamoya entino letimangalisako ngoba umuntu usuwacabanga ukuthi lo sekunesiphrofetho sewunako konke kanti wathola isiphrofetho ugijima uyofuna Elizabeth wakho. Uthi lento lenkulu kangaka iphathwa njani? Mawufunza iBhayibheli lithi wathatha 3 months and luhambo lwaMaria makasuka aya kaElizabeth, it was a journey of about 3 or 4 days ahamba ngenyawo. Wafike wahlala 3 months. You need someone long Elizabeth noma Naomi lo ukhona uhlala naye sikhathi, not just hour, but somebody that you can intentionally take your time uthi ngiyakubani hayi lo hlangana naye enkonzweni. But unike isikhathi uthi iMaria ngethwele into letinkulu. Ngicela ufunza ukuthi liphathwa njani. Not through information but through observing. Uthi umuntu lophatha into letinkulu kangaka uhamba kanjani, uhlala nabo bani, ukhuluma kanjani, uresponda kanjani nabantu. Ngoba akafuni kulahlekelwa nabo uNkulunkulu lambambise kodwa ngisangiva ngoba just because you have information does not mean you are going to achieve anything. You need the root that will sustain you. Lembanze ibamba leligada noma yona ingabonakala kepha ngesikhathi semoya imbanze ngathi tshela ligada ukuthi ungahlupheki, I am there for you. Let the winds and rain come, I am there. I want to tell you, Mama, there comes a time down when the storms are hitting hard, you need the root. The storm ngenteka sipahlade lamanye magala ngoba lamanye mabheda bafuna le fruit
bafike bakephule naleli gala kanti bafuna nje le fruit labanye bathathe manje bajikijele bafuna le fruit kushayeke ligala lisaleleka ligala uhambile imphanze ethi ungesabi mhlawumbe kuhlume ngoba I'm still there for you. I'm still there. So Maungu and Father, the storms will hit you and break you all the time. You'll always be in pieces when you don't have an award, when you don't have an Elizabeth. Now Elizabeth, kuze nawe usime kube licapho, kube nelithelo lelichubekela phambili. You need to find your branches. Wathole magala akho. Ungatenda ube useless make usaphila Nkosi yami. Lo uthi usaphila noma kuthiwa umbhobho kanganani usenalo leave lokunikeza Ruth uthi Ruth I want to give you an instruction. Ngiyabona ukuthi la uwe there is something you can still conceive Ruth usenele kusasa lelihle but I want to put you on the right path. Ngikuthi leli kusasa lelihle ufika kanjani kulo. Opana Ruth. Answer. Opana Ruth. Bontu bathandaza. But abafika ku same destiny. Though they prayed together, but they never reached the same destiny. Why? Choices. Decisions. Noma opa athandaza na Ruth, but she turned back. But Ruth wathandaza wahamba na Naomi. Opa wathandaza wahamba yedwa. Ruth wathandaza wahamba na Naomi. Things are not decided in prayer. They are decided on who you journey with. Your destiny is not determined by how much you pray. Your destiny is determined by how much you connect yourself to those who can take you far. Further than you can dream, bazalwane. Inkosi yami, akasufe maphupho AEC. Don't let the dream die. But uze lephupho libone likusasa lelihle. Be connected to somebody lombona ukuthi uyayadi indlela. Ungavali ngemthandazo uthi awulo sengithandazile. Thani mawuthi amen uqalade ukuthi uphi Naomi. Ngoba utangitshela ukuthi ngiye kubani. Ngifike ngendeni. Ngiyende kanjani. Somebody whose instruction you will take without questioning. Ube Ruth wabuta nge-background lakhe athi lokho angisakise ngikwendeke mina ngabe kude incwadi ya Ruth noma ephambi kwakho. But because of Ruth what is submitted ningve kahle, it may not be any and every woman because bebabanengi, but it was only Naomi lo waba neliphupho ngelekusasa lelihle for this girl. May the God of all wisdom and all knowledge make that connection with you. Don't abort the great things you are carrying just because you are there. Ungaze ulahlekelwe lokukhulu lokukhona ngenxa yokuthi awuthandwa, ngenxa yokuthi awufunwa. Thola Naomi. Naomi is able to restore your broken dreams. With all the information you have, find somebody you will relate with. Uthi ukwati konke sibilo sekukwethwala sibe naso sithatha ishape. Ungaze ube broken by the great things that God is giving to you. Amen. Ngabelongele lutho manje lebuphosi akube kuwe
kuloko Nkosi lokukhulumile ngetindzebe temlomo wakho. Lokunye Nkosi bakuvile bakuvisisa. Kube lokunye akevakali. Usicalo nesephethu. Umqalisi nemphelelisi. Oh, hallelujah, thank you Jesus. Ngiyabonga uNkulunkulu ogcwele ukuthi nalalo mubi khona bekathi ufuna ukukhombitha ama-abortions, iminyango yalabe kutawufa ivaliwe, uvuke wakho Nkosi umsebenzi. Nalabo Nkosi labathi ngihambe ngefika lebe kungemaphupho angele kusasa ngathi usayashabalala. uNkulunkulu wena okhulumela ivi ukuthi funza kuphila la ukhona khona, yakha umuthi la ukhona khona, sitha la ukhona khona. Don't spend your energy fighting, spend your energy building. Khona lapho la ukhona khona babevusa wakho umsebenzi ubathandwe ligama lakho ngaJesu Kristu, amen. Siyabonga singakathi sibonga phefumula phila empilweni tethu, sibonga phefumula phila ngosetimeni tethu. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Your word is living, oh God. Your word is sharper than any two-edged sword. Turn around, my Father. Egameni lika Jesu Kristu labe sebanqumile babe ushika incumo namhle mini ngale live lo solukhulume kithi ngalo moya lo sowuhambe phakathi
Jesu, worship you. We honor you, oh God. Sivume kahle Nkosi siyafuna ukuthula. Egameni lika Jesu. Sithi bayethe Nkosi uNkulunkulu esabela. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah.